Arambai News Guwahati Damitelongi Pau Tabri Yan Han Maktada Chingangbam Suzitrani Kurumjari, Huzingasigi Samlapa, Mariba Pau Sing Lobirase. Assam gi hanakta pangthokiba maraki mikhalda phibam thina maithiba nangkraba adubu mamangi assembly mikhaldadi nungshi chanana chatminaramba congress amdi AIUDF ki marakta chingilan kankhalakle opposition congress na AIUDF ta yariba makhai thuna party asi muthatlaga Badruddin Azmal bu rajniti thadoktuna lalol itikta henam yeng thamnaba hairakre. Patriotic Writers Forum Guwahati Branch Assamna Forum asigi mayai loisang Manipur amadi Tripura Branch ka khusamnaraga ngasi Guwahati ki Kekranagar da laiba Sri Sri Radha Govinda Mandir Bangladesh Assam Tripura Delhi amadi Manipur gi ningol chamarom da ningol khudol tamduna ningol chakobugi thoram pangthokre. Imoinu Groups Assam ka khusamnaraga pangthokiba thoram asida Forum Manipur gi President Nauribam Khambaluwang Guwahati Branch ki President Thongnawjam Syam amadi Tripura Branch ki President Gurumayum Biplab Sharma ahumna Presidium Member oina saruk yakhi loinana Bangladesh tagi lakpa aiba Maisnam Rajesh Delhi dagi Social Activist Khulana Laimayum anina mathang sitna Special Guest amadi Guest of Honor oina saruk yakhi. Ngasigi thoramasida Manufacturers Export and Wholesaler New Delhi gi Proprietor Giraj Kumar amadi Sunil Kumar su saruk yakhi. Forum Manipur gi Secretary Rakesh Nauremna Thoramgi Nungyoiba Warol Thamladuna Jojaina Kraba Maitei Iche Ichal Ima Ibel Kayaga Mabungopa Oibasinga Nungsibagi Achetpa Mari Sagatnabagi Pandamda Inglisingani Taruktagi Hona Forum Asina Sinduna Guwahati da Ningol Chakobagi Thoram Pangthoktuna Lakibani Haiki. Ngasi Rajya Sabha gi MP amadi Manipur gi Ningthau Laisemba Sana Jawbana Palace Gate laiba MSFDS da Ima Machet Icha Tangkhai Kauba film asi release tawbagi thoramda athoiba mithuoina saruk yaraduna haiki madudi state ki oina laiba Manipur University of Culture asi India gi oina su ahum laibagi manungda Manipur gi asina ani subane ahanbada Urisha aduga ahum subadana Assamne maramaduna hauzik Manipur na chawkraba lebak asigi ani subada lairiba asigi mathakta mahakna artist sing nungsijaba amadi makoigi talent sing yenglaga Central University da onthoknaba kanna hotnari haiki. Nagaland COVID vaccine first dose kapagi masing chada kunmathoi khaktamak ngairi masina lebagasi oina khwaidagi nembagi changne nemliba sigi maroiba maram Christian dharma chatpasingi marakta vaccine kapningdaba yambadagini haire masigi maram su leiri madudi number 666 iba microchip amana makoida inject toguni masi Christian dharma gi matungina sagi number ne anti Christian ni masi vaccine natte 666 iba microchip injection tobuni habagi tokna sandorakpadagi khunja singna vaccine kappa kiri amadi masi kaplaba matung chahi anidagina ahum phawbagi manungda sigani habagi mipaiba su chawna legre. Lagliba November Tara New Delhi da India na yumbu oiduna Regional Security Dialogue on Afghanistan pangthoklagani tongan balibak kayagi National Security Advisor NSA Singh sarugyagadoriba mifam thoramasi India gi NSA Ajit Dovalna preside togani Taliban na Afghanistan paishin krabamatung lebagasida huzik oirakliba security gi fibam da khananabagi damak pangthogadoriba meeting asida ahan boina Afghanistan gi yumlona lebak sing tanatana Central Asian lebak sing su ahan boina sigumba format ki meeting asida saruk yagadoribane Iran amadi Russia su saruk yagani haibagi tangdangba firep hairakre Nakalamaromda Pakistan amadi China di huzik phawbada official response piraktri Tawbatabu Pakistan di media gi kuthangda meeting asida saruk yaroi haibagi ingit hanana pirakre. International Film Festival of India IFFI gi Gawada pangthogadoriba Yangkhaini thoi suba edition gi oina feature film kunmanga amadi non feature film kun utnabagi khangatkre. Festival asigi Indian Panorama feature film gi section asi Assam gi saknarabi actress Aimi Baruwana direction piba Dimasa lon gi ihan hanba film Sem Khorna hawdokani list asida Dimasa gi film asitanatana Assam dagi punna film mari habadi Boro lon gi Sizau Mising lon gi Bumba Right amadi Birangana yauri utkadoriba film sing asi hawzik ki matam gi Indian film chaniga kunmathoi gi manungdagi khangalakibane
ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯆꯨꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒ꯭ꯔꯍꯟ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔ 18ꯗ ꯎꯔꯒꯅꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒ꯭ꯔꯍꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 1.5 ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯅꯥꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒ꯭ꯔꯍꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡ 3:19 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯀꯦꯟ 18 ꯁꯥꯡꯒꯅꯤ ꯏꯪ 2001ꯗꯒꯤꯅ ꯏꯪ 2100 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒ꯭ꯔꯍꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ 12 ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒ꯭ꯔꯍꯟ 219 ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯅꯥꯁꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯕꯔꯃꯥ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯒꯥꯌꯦꯡ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯈꯥꯝꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯃꯥꯂꯤꯟ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯇꯦꯌꯤꯡ ꯁꯤꯡꯒꯣꯟ ꯇꯦꯛꯁꯤꯈꯣꯡ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯇꯠꯅ ꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯤꯌꯥꯡꯒꯩꯒꯤ ꯅꯤꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯃꯆꯜ ꯃꯆꯦ ꯀꯌꯥꯕు ꯆꯥꯛꯀꯧꯗꯨꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅꯈꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯐꯠꯇꯕꯗꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯨꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯇꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯟꯗꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯆꯥ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯅꯥꯗ ꯌꯦꯛꯇꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯡꯅ ꯋꯥꯠꯇ ꯄꯥꯗꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥ ꯃꯩꯇꯩ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔ NG ꯅꯥꯏꯃꯤꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ US ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯅꯥꯗꯥꯗ ꯀꯣꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯀꯨꯒꯦꯟ ꯏꯟꯛꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ FDAꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈ꯭रे ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯍꯤ 2ꯗꯒꯤꯅ 19 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ 916 ꯚꯥꯔꯠ ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯦꯛꯅ ꯐꯦꯖ 2-3 ꯄꯦꯗ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफा अल कादिमी बागदाद की हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन मनुंगदा लेबा महाकी युमदा ड्रोन अटैक तौरखरे अदुबु महाक असोयंगाम यावदना हिंगहौरे महाकबु हाटननबा पाइसिलकिबा एक्सप्लोसिव यावबा ड्रोन अमना बिल्डिंग द थिंगजिनदुना पोखाइबदगी महाकी बॉडीगार्ड तरुक असोगा पनंखी लेबाग असिदा हंदक पांगथोखिबा मिखलदा हिंसागी थोदोक कया थोखरबा मतुंग असुमना लंदारकपगी थोंग असिबु US अमदी इरानना कन्न कंडेम तौरखले टाइग्रिस तुरेलगी मथक्ता साबा रिपब्लिक ब्रिज की मनाक नक्पा मफम अमदगी ड्रोन 3 कापखलक्खी मसिगी मनुंगदगी ड्रोन 2 कापथबा ngamhauki सिरा लियोनेगी कोनुंग सहर फ्री टाउन दा फ्यूल टैंकर अमगा पोचै पुबा गाड़ी अमगा थेंगाइनबदगी पोखाइदुना मई हौरकपदगी यामद्रबदा मियोय 39 सीख्रे थाव पुमचाई चाइखिबदगी अकीबा फंगना मई हौरखी अमसुंग अनकपदा लेबा मियोयसिंग अमदी गाड़ीसिंगसु चाखी तांगोय ओलबा हक्चांग कया लंबीदा चाइदुना लेखी हौजिकसु मियोय 42 मुक हॉस्पिटल दा कन्ना लाइकन्नदुना लेरी मखोयगी मनुंगदगी खरगी फिबमदी यामनमक लुइसु हाइरे तसेंगनदी ड्राइवर सिंह असिना थाव लीक ओइबा उबदगी मियामबु लापना लेननबा क्यारक हन्ना हाइखी क्यारक हन्ना लाउखी अदुबु मियामना चंगसिलक्तुना थाव लोहोंगनबा होटनरिङै खंहौदुना पोखाइरकपदगी मियोय कयासी असुमना सीखिबने पनबा याय ममांगदसु असिगुंबा थौदोक पाकिस्तानदा थोखिबगी पाउ लैख्रबने अरोइबदा ngasi tentakpa maroiba pau khara एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर RK रंजन हयेंगदगी नुमित निनीगी ऑफिशियल खोंगचत्ता न्यूयॉर्क चटकदौरी असम द कोविड वैक्सीन की अहानबा डोज कापा एलिजिबल मीगी मसिंग चादा 35 यौख्रे हयेंग लमदिंग रिजर्व फॉरेस्ट इविक्शन चथरगनी लम हेक्टर 400 की लम खोपचिनबसिंग तपथोकलगनी माजुली देरगांव रोंग्याना चिंगबा असम की मफम कयादा राज महोत्सव हौख्रे गुवाहाटी दगी नुपी मचा 494 मांगख्रे गोलाघाट दगीसु नुपी मचा 215 कदाइदा मांगख्रबा थीबा फंगद्रे बोकाघाटा असम की सत्र 1992 की मिहुत सिंगी नुमित हुमनी की मिफम हौख्रे गुवाहाटी की हरुमतियादा लेबा हानिगी CM हितेश्वर साइकिया की युमदा रेड तौख्रे युमसिदा लेरिबा हितेश्वर की मचानुपा अतोम्बा अशोक साइकियाना एस्कर्ट बैंक तगी लुपा लाख 9 की लोन लौबगी केस अमगा मरी लेनना अशोक साइकिया पुलिस ने फाखिबने
Barak tampaki silchar tujung ningai ba thodok amada kidnapper singna victim gi khudombi kakthalaga pukre hairi. Nagaland su dengue laichat yorakre Dimapur da dengue case mari phangbudagi Nagaland lengakna advisory issue torakre. Prime Minister Narendra Modi na Nagaland gi hanigi CM SC Jamirga New Delhi da unakre amadi issue kayagi matangda wari sanakre. Panbayai matamamada Narendra Modi na Gujarat ki CM oiringai AC Jamir Gujarat ki governor oirambane. Prime Minister Narendra Modi na World Boxing Championship ta bronze medal phanglakraba Akash Kumar na harau nungaiba amadi thagatpa phongdokre. Haryana lengak na private sector ra thabak pinanabagidamag local daharo singi oina chada humbudra manga reserve thamnanabagi ain lauthokre. Ain asi mathang chahigi January 15 dagi chatnaba hauragani hairi. Uttar Pradesh ta handak marak Zika virus yangna sandorokli. CM Yogi Adityanath na Zika virus yangna sandorokli basida miteng thamlaga miyambu yamnamak jaksina amadi mitna singna leinanaba hairakre. Panbayai Kanpur district ta Zika virus na nabagi masing humbudra mapan sukre. Haukiba pung kun Maria sida India da COVID ki anoba positive case lising taraga chanipan kuntaruk phangki chaungaga kuntaruk na COVID number moiduna leikide. Masama u pharaba hanagi Mr. Olympia Son Roden heart attack number moiduna leikidre mahak masagi chahi niputaruk khaktamak suri. Brazil da angang ama centimeter tarani thoi sangba mamaiga konana poklakre. Texas da music festival ama chatharingai isai da ngauriba bhabukiyana stage tamna phujinarakpadagi yamdrabda miyoi nipan sikre kayamana sogapanangkre. Sikhiba singi manungda chahi 10 khakta suriba angang amasu yauri. Europe ta February thagi manungda COVID number moiduna million tangkhayama siba yai haina WHO na warning pirakre. Europe ki head Hans Cook na vaccine kapthopagi masing yamdabadagi kiningai si oigadori bani haina WHO na makhatana haire. New Zealand da pandemic asigi ahanboina nongmuda anuba COVID case chani hena phangkre. Bahrain na COVID vaccine kapthoklaba Indian singyoina quarantine gi thorangda komthokpa kaya thamkre. India dagi Bahrain da lakpa COVID vaccine kapthokpagi certificate paiba passenger sing numit 10 ni quarantine tawbagi tangai fadaba hojikti leiraroi hairi. Adubu vaccine sing adu WHO natraga Kingdom of Bahrain na approve tawbadi oigadabani hairi. Amadi Afghanistan gi Mazar-e Sharif ta nupi rights activist ama yauna mari hatkre. Nupi activist asi university gi lecturer ni hairi. Makoi mari gi hakchang sarasigi yum amada phangbadagi chingnaba ani phagatkre. Ngasi ga Arambai News Guwahati da Maitilon gi pau sandok chaba matang solution jabaga loinana tabiyaba singbom kasuhanna kurumjari.